sepetlele go tloga ka 24 a le ICU o na imetswe re ne re mmona nako kgolong ya ka re le lelapa ka di 9 tsa January selemo sona se ha o se lebila ke ha a repoe mme ha o etswa dipatlisiso ke di-doctor gore na a ka tswa a bolailwe keng kapa e ding se ntseng gore ebe ha re na le ena pathologist e bontshitse ha a se lebila o bile le mothapo wa madi o moholo due to impact ya ha radara e ne ba otla a ile ngata wa mothapo ya ba ona le internal bleeding ke ka hona ga senang ka o se ka ona ya le hape a ke dumele ka ke tsala ke tlhalose hape ka gore a se gana le bitse wa station ba molemong wa ba qetang go fitlha ke moeletsi Bulane ke malome wa Linda ha ke tse bona ke qale kae nteng kae bua fela e nngwe ke a ho no sa tle ho nna kapa ke ne ke sa utlwisisi ha o thwe motho ya thotseng kapa motho a hlokaetseng o phomotse o no bua ka eng ke ne ke sena kutlwisiso ya ntho e jwalo ke qadile ho ba le kutlwisiso ya ntho e jwalo ka mora hore re siuwe ke motjhana e leng Linda maneng a robetse teng ICU re ne re itshedisa fela re lakatsa ebile re labalabela hore e ke a ka re phelela empa botebong ba dipelo tsa rona re nyahame ka mokgwa oo hona jwale ke na le tumelo ya hore motjhana o phomotse mateng hobane nako kgolo le nyane ha ne ke ile sepetlele ke lo mmona ne ke sa kgone ke na le feeling ela eo motho a ka reng why the pain e sa tle ho nna motjhana fought for her life but unfortunately she didn't make it. So we say and accept that it's a God will. Ke dumedise seruti sa rona sa gompieno, ke dumedise Phuthego, ke dumedise Baura Bulane le Borangono ba ba leng fano. Nna lebitso la ka ke Phindile Ngono, ke emetse Borangono botlhe go tswa ko Taung ka ntlha ya ngwana wa rona
amen. Linda ka fo go rragwe ke ngwana ga Mbongeni Mbono, e leng ngwana ga Ben Mbono, e leng ngwana ga Douglas Mbono, e leng ngwana ga Anderson, e leng ngwana ga Ntsele, amen. Linda ke mashini ukgate umthimkhulu ubhungane uzibhode ingelengele ngihle lingafanelanga ukufana. Uzibhode ungumakhulukhulu, umkhulu ingeyothixo, ke ngwana o re motlhagompieno. Ke tlile ka Labone ga ke tla Rustenburg, ke bolelelwa ke bokgetsedi ake gore mme wa go nna mo programmeng ka gore matsatsi a borangone ka re ba fedile, bagolo ba hedile. Pele ga ke ya mo pueng ke betla e bua, mosadi mogolo o santsana a setse o sa le ko gae o romeletse molaetsa gore Phephi mo ngwaneng sekolong sa gagwe. Ke tletswe ke gore Linda o tsala ke boma, ke se ileng sa tla mo tlhaloganyong ya ka. Linda o tsala ke re feletse a ba tsalwa ke Mbongeni, e le nna Linda. Maina a na le puo e telele gore setse ke le Mosotho a kere ka gore maabane le Maloba setse ke kene Sesothong yaanong re feletswe leina le wa le utlwa mo sekeng la re feletswe gore go na ngwana ke ena fela re feletswe wa bona. Yaanong ga o utlwa leina la ga rraagwe le re Mbongeni le raya gore a re lebogele. Ha ba fetsa ba sha ngwana leina ba re ke Linda. Yaanong Linda o ile a linda a lindela tse dintsi mo batsading ba gagwe gore dilo tse dingwe di direge di sa direge tse dingwe. Yaanong Modimo ka gore o na le ka mokgwa a irang dilo ka teng, a ba re wait no more Linda, ka lebaka la gore ga o ka leta sebaka se se telele go na le dilo tse ne gore di tla direga ka bophelo ba gago. O tshwanela ke gore o tswe mo matlhong a lefatshe le le ka kwano ka lebaka la gore go ka direga dilo tse ne gore ga di a siamela ngwana o motse o tshwanang le ene. Amen. Yaanong bagolo Linda o letile sana se letetse mo batsading ba gagwe go fitlhela Modimo a mo raya a re ya gago nako e fedile mo lefatsheng le ka kwano. Borangono go taung ba re ra leboga go Rabulane ka gore godisetsa ngwana, ka gore ngwana o ke ngwana o godisitsweng mo tlase ga sebane se sa Rabulane. Rona re tsena yana ka lebaka la gore ngwana o tsalwa ke batho ba le babedi, ga a tsalwe ke motho a le mongwe. Yaanong ka mantswe a kalo mo phuthegong baruti ba rona re latlhegetswe thata. Such a promising future ya ngwana o ne re bona gore le ena go ya ko pele ka rena setse a simolola an adulthood. O na setse e le gorane o tla tsena mo legatong la gorane e nne a young adult a e ko pele, mme se se tlhagileng se diragetse. Ga gona se re ka se dirang. Modimo ke ena a itseng, ebile Modimo ke ena o tla fang dikarabo
mo go mama gagwe go botlhoko gona lenyana go tlile go nna botlhoko thata mo matsatsing a mangwe ga re bulara re boela ko malapeng a ipotsa gore a ne ke tla kwa ke re go mamang o ke ne ke tlhola ke mogolo mme re feletse modimodi ga gona sepe se e leng gore se tlhola modimo gona no ka ipotsa gore why me why ngwanake a kere amen mme modimo ke ena o tlholang tsotlhe modimo ke ena a itseng tsotlhe ka mantswe a kalo re le borangono go tswa go taung re re a ngwana rona a robale ka kagišo amen re a tshepa gore ke le ka nnete go tla utlwa thapelo tsa rona re tla kopa puo ka bagotsi borra Bulane ke eme ka baka la bagotsi ba Bulane Linda ke motsebila sa le monyane ke mogodisa sa le monyane okay bagolo baka ke tlo go tsufatsa ha kono fela ke re Linda go bala ka gona o re sile re sena o re sile mahlomole borre ba botile bomme ba motsotso o tshwanang le o batsadi ga se motsotso o re o tlwaetseng mme fela lebaka le lengwe ke gore motho o tsetseng ke mosadi o malatsi makhutshwane ausi Malinda ausi wa ka go mo tsega o bo go mo tsegele ruri lefu ke ngwetsi ya ngwanaka ka moso o tla tsoga o butse o le wane mo o tla simola o ipotsa dipotso morwadinyane wa ka o esi modimo o ntlhoetse ka re wa nkitle o ifitlhelela selo se se wane se o tshwanetse o itse itshware ka mojalo ga Keresete Yeso ke ena a itseng tse tsotlhe morago ga dilo tse tsotlhe le ga lefu le le teng le selo bo teng modimo e ne le modimo maabane le ka moso le le dimala hela nkgonya go tla siama Linda e ne le ngwana o tsamile ka bongwana ba gagwe ga gona seo re tla se dirang bagolo ke Keresete fela ke ena a itse ka mantswe a ka sa pele re ke dumedise Moradisi program director then ke dumedise Ntate Moruti le kabinete ya gagwe mo kgotlapotileng ke dumedise Phutego ya Modimo e rategang ke dumedise
the grieving family, Bako Bulani and Bako Hango. Jaanong yo buang fa ke Thabo Ngono Moradia Morwa, the son to Alpheus Mbongeni Ngono, a brother to the deceased. Ka ga jalo re ke leboge a go ba kwelina la morena. Mine is to come here and share the memories that were very short-lived. As you can see that Linda is a very, very young child, just turned 20th in the last Christmas. So, ke fa jaaka le buti ke tlo go bua jaaka kgaitsadi yake. The relationship ya ka Linda ha ke itse ke tlhalose jang. Linda was one person that was very full of life, drama, if I may put it that way. We had a very sibling relationship that was very good. There was no sibling rivalry. Mine with Linda, in Gilmotuna Tatamo and Jagalum Ponaya. So, Marlinda, there's one thing about her. She was bullying me in everything. I don't know about these young siblings. They bullied them a lot. So Linda was like that. She would come at me and demand things. Agar Emre. Linda we never really put our foot down as older siblings. So that was the relationship in Kinalo and Linda. There is a lot. It's just that I really don't know where to begin. There is a lot. She was full of life. Never take me to slave queen. I will not slave queen Linda. Look at you. Look at the things that you want. And Okadi Hapelate. Hati leko ha ko taungwa. I want our brother Kitile. Aretropo. Then I will just take Linda to town. As an agotropo Linda na mushopa diapa. Resa bua sepeka diapa ngale. She will just get in there. I talk about patalon ala account ke. Linda kana di account. I patal me patala ka keski December. Ona lechele to khotse. And then ke get sa sokopa because no sankere kopa na thata. That was the life we had with Linda. The last time we spoke, it was on the 23rd or 22nd. Nazareth. No, my brother, and I tried to convince her, I'm a woman. When I later, Salo Feleza 2020, no, Kulusu Salga Feleza. I think it's 2019 or 18. Okay, no, it's fine, it's a mine. Ukata mota unjareta. So that was the last conversation I had with my dear sister. Rata as you can see, more program about Linda left, he survived by let this Linda's death be a beginning of great things, something that is going to unite us as siblings. I come from Pione, a whole Kolahano Yarona Rote. It's one thing that unites people. So, Takajalo, Ngiwama Fukau, Mare, Kinale, a very popular scripture from the Bible. And Gibata Huibua, Romans. It's not only Romans because it's Romans because
ke setšhaba se modimo o na se ratile thata. So Romans 8 verse 38 and 39, it says, what could separate us from the love of God? Now the Bible says, nothing can separate us from the love of God. Neither death, nor life, nor angels, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Jesus our Lord. I feel this is a reminder we can all do with every day. In such instances, from time to time, le sefela or a hymn e tle e opelwe thata e biniwe thata mo dikerekeng ya re, it is well with my soul. Ke ne ke kopa gore ha ke tswa fa ke tla le bolela ke tswa sekola e ntsha pele ha ke tswa fa le opeleng. This hymn, it is not just any contemporary hymn that you would hear from time to time mo tilong tsa go tshwana le tse. Ke pina ile a tlhamiwe e na le background mo go yone ya monna mongwe wa ko America, man wa mitse ba re Howard Spatford, was a lawyer. So it's a homework to you. Go and read that thing. You will see the all the life challenges that Spatford went through. So ka ga jalo ka leboga go phutego e tlileng fa e tla go retleletsa. I know I'm not supposed to give a lot of thanks, but ka leboga to Timer, to Maanir Feletso, just stay strong. As other siblings of Linda, we are here. Re tla ba thata for lona. Ka ga jalo ka leboga moradisi, ka leboga ntate moruti with the cabinet le phutego yotlhe ya modimo a go ba go Jesu Kriste. Matsatsi a mangwe o na re bulia empa na re bulia hantle ga gona rata go roma ka ipotsa hana dina ke mang o sa tlang go roma jalo ka ena ke ena o na nthusa ka ntho tse ngata ga bona ha e tla style nna he ke turn off ke ena na nthusa nang kgetisa no tla fihlela nako nngwe a ga hatse wena ka bo hudiswa ke nkgono so o tena bonkgono jwale ha o etse jwalo tama o bonagale gore ngwana plan ha ke na mantse a mangata nka buang ka ona empa ne ke re ha mo ya dinta go bala ka kgotsa ke le botse. Oh
Malshwane. Yo buang pa ke Malshwane Motsopo. Ke best friend ya Linda. Ha ke re ke a sheba mo tikologo mo go yone. Ke sheba basha. Ke bona mongwe le mongwe a tlile le tsala ya gagwe. Ke ipotsa ga Modimo. A mme nna ke santse ke tla se bona sebaka sa gore ke boele ke nne le mmataka gape. Linda a se gantsi a nampitsa ka leina, nampitsa mmataka. Ha nna ka mpitsa ka leina ne ke itse go patile. Ha ga ntho ke etsang. So I'll shortly say, Mama Linda, kopa o be strong. Linda ha go tlogela ke santse ke na le wena. Linda na le ditoro ebile ne batla go fetola bophelo, na batla mama ga a phele luxury life. So ke rapela Modimo le nna a mphe matla. Ke nne le matla ke ire sengwe le sengwe se Linda na batla go sirela mama. Linda, my friend, I don't think I'll ever find a friend e tshwana le wena mo bophelong cause sale ke itse Linda ka 2015 re gola mmogo gotlhe. Ha ise go nne le ka motlha mongwe re ka banang or re lwa or go utlwa go di Linda nna bua ka nna a re go bathong. Ha ise ke di file tse ba gone. Linda ne se tshomi ya go re nne ka re nna ke ne le uswaka. Ha ne ke na le ene ne ke file gore ke na le uswaka. So ka mantso a makhutshwane ka bua nga Mama Linda, family ya Rabulani, le family ya Ngone, go ba le tshedisegeng, mme le nna ke tshedisegile. Le lotlhe ba ne ba tsena sekolo le Linda, tshidisegang. Modimo na ga dimile, mme o boetse o tsena. Ka mantswe a le ke re, my friend, may your soul rest in peace. Ke a leboga. Putheo, o dumedise baruti, o dumedise batho kaofela ba ba leng teng kwano. Ke qale pele ka ho itsebisa ka lebitso ke Andile, ba ne ke Bagana, ke tswa ke le Sterkspruit, ke tsamaya le ntate Thabiso Soko, o tswa le Puthing. Batho ba baholo re ema mona ka thomo ya management re tla re support-ile ntate Bulane e re sebetsang le ena go tsa lefapha la health and safety. Le gona re tlo ema mona re tlo bona ha motšhana wa hae a tsamaya a beuwa ntlong ya go qetela. Ka mantswenyana makgutshwanyane fela ke tla re go ba lelapa la ga ntate Bulane se etsahetseng kwano se re leng mona ka sona ke ntho e leng gore ne e etsagala ditlhogo tsena kaofela tse ka mona e etsagala tsatsing lena mona go la ntate Bulane e etsagala gape ga ntate Bakana e tla etsagala ba botlhe ka mona go rona ka mona ke fela ga e tle ka nako e one jalo ka ga le Baebele ile a bua gore ne re tla ba kwano lefatsheng ge tla ka go sia-siana mara tla nnetse go gutla gape ka ona tsela yona eng ga ke batle go nka mantswe a bontate moruti ke bona ba tata ba nka ba phuša-phuša ba isa pele ka bokgutshwanyanenyana fela nka re ntate Bulane re sebetsa ya lefapheng la health and safety. Ha ke na go tlogela ntho tse ding tse leng gore nne ke tsa karolo ya mosebetsi wa rona ga re kopaneng cause nne ke nana ke yona nako ya gore ntho tse wala re di fetise. COVID ha e so fele le yona jalo ka motho wa lefapha la health and safety
because ke nana gore ke tlameya gore ke bue ha ke eme mona ke yona chance ya gore le nna le yona ke e fetise gore re tle re e tsebe gore ne e ntse le teng le yona. Yes, we know we are suffering from water, ha rena metsi, ha rena metlakase, but ntho e bohlokwa ke gore fela each and every day, each and every time, each and every hour, each and every minute before isa ka hanong ha re nkeng fela metsinyana fela ka lebekerenyana leo fela ga gape matsogo e le gore tle re kgone gore re itshireletse maphelo a rona because of ne ntho tsa lefu di tla ka tsela tse ngata. So ka mantswe a gore tla theoa ke tlo re ho family ya ha Bulane Tiang Lengwele ha o bobebe a se ntho e simple e easy ena e etsahetseng. Yes, ke ntho e leng gore ebile e etsahala but ha e tlwaelege. So ka mantswe a mogolo a rena fela ne lapa la ha Bulane Tiang le Tie Mangwele modimo ha etse ha nke fela sa tlo busa ka letho ha nka hona le ntho tsa fita e tshela gape e leng gore tla le thabisa le lapa la ha Ntate Bulane. Ba lebo. Ke tlo kopa sebili ka kereke. Ha re go ise morena wa rona Yesu Kriste. Amen. Nna ke Ntate Timane Petrus wa Mahlelebe Qhuthi. Ba haeso wa le ntho tse ding tse ka reng ha o tlameha ho bua ka tsona utlwa o tlala ke matla. Mona re bua ka palesa ya bohlokwa. Mona re bua ka palesa ya bohlokwa. Yao e ile e bohlokwa ka ho tla ba ho. Yao a neng a le bohlokwa ka hare ho kereke. Hana ke palo e kae ya le kana le linda yao ka reng ha o tswela ka ntle wa e fumana le tsamaya mona le thafene. Palesa ya bohlokwa. Palesa ya bohlokwa. Empa Bibele eo ke e balang e re bona ka lefu le setlhogo ke tla o amoha se ratang ke mahlo a hao mme o tle o se ke wa lla le ha e le hona ho bokolla. Amen. Meokgo ya hao e tla e fiele e ntse e kgutsitse. Batswadi ba ka lena ke lefu le setlhogo hobane bophelong mona ha re phela re phela le batho ba lokileng e ka re ka phela le bona ka ho ya ka ho sa feleng. Empa jwale le modimo o batla batho ba jwalo hobane Bibele eo ke e balang e re modimo ha o batle lefu la moetsae. Amen. Modimo ha o batle lefu la moetsae. Batswadi ba ka hona jwale re phela nakong e thata. Hona jwale re phela nakong e sokodisang. Re sokola ka bana ka malapeng. Ke malapa a makae ke batswadi ba kae ba bophelo ba bona bo tsamaileng ka lebaka la ho utlwa bohloko ke bana. Empa banna ke re mona re bua ka palesa ya bohlokwa. Ha se ba bangata. Ha se ba bangata. Ke a kgola hona le ntatelo o bule puo e nngwe a re ausi enwa ona sa yehese tsona se yehese fa se le ngwana ka se ke bina kae tsona se yehese fela le se ke bina kae e kgona ya Gauteng kae e kgona ho ya kae fela o mona o ka o no bona ngwana a sa batleng letho a ipoleletseng ka kereke a bontshang fela hore ka hare ho ntlo ya tswa ka hare ho yona ho bua ka kereke. Hobane ke nahana fela batswadi ba ka hore ngwana ka boyena seo a phelang ka sona ka hara mehlala re tla e fumana ho yena hore na ha e le hantle ngwanena o utlwang ka hare ho ntlo
ba ka ke boletse ka re re phela nakong e thata re laolwa ke bana ga re sa laola bana empa ga re le teng ga re se ke ra mamelang bana ga ba na le ditokelo gobane wa le gona jwale bana ba re ba na le ditokelo mme wa le nna le botlhe ba gabudane ha ke re modimo o ne a adimile jwale o be sepolaki monna yo mong ga ne a kulelwa ke ngwana itse ba ha ngwana a kula ka thata lentswe la ngwana le monna yo o ka sa le a ile empa ile a tsatsi ya o fetela ha o thwe ngwana ke mofu ite a kopa dijo o ile a kopa dijo batho ba ile ba makala gore ba le ga monna eno a kopa dijo jale ga ngwana a se a tlhokaetse empa ile ga ba mmotsale ga e ngwana jale ngwana a ile a sola a ka bona ke nna ke tsaya ke nna ke tsaya e leng gore gona jale e se le rona re tsaya e se le rona re tlaya go yena ke ne ke re ba haeso we ke se ka ba motelele ka utlwana ke mpe ke khute ona mona empa ke ne ke re le nda ngwana ka tsamaya hantle ka khotso ditsela tsa ha o dile tshweu jalo ka ha o tsamaya ka tsela tse tshweu lefatsheng lena le go phela mo lona lena le dihlabahlabane lena le mahloko lena la dikolagano amen ke a leboha ka nnete o ntso nsidila ebile o etsa go bjale ke go kele kerekeng ka nnete o etsa go ke go kele kerekeng ka maatla ke nako ya dikgala Just kept smiling at you. You always smile back. Your big eyes wide open, full of love. You were such a beautiful, good, sweet baby. Now, as I watch you grow up and become your own person, I look at you, your laughter, your happiness, your simplicity, your beauty, and I wonder when I can realize how usishiye simangele kunzima ukwamkela ukuthi awusekho emhlabeni hamba uyolala ntombendle yakwaHadele. You will stay forever in our hearts. This one is from all the donors. I cannot even begin to think of you in the past tense. You were my sunshine. You will forever be my sunshine. Amahlubi kawati ayalala lala ngoxolo sithando sami. Your ever-loving father.
ke tla bala ka tsa botshelo ba moso. Linda Miriam Bulani o tsetswe ka ngwaga wa 2002 ka December the 18th. O tsalwa ke Refeletswe Bulani le Mbongeni Ngolo. O simolotse dithuto tsa gagwe kwa St. Augustine Christian Primary School. A feleletsa ka mophato wa Marematlou kwa Freedom Park Secondary School. O tlogela kwa morago rraagwe, mmaagwe, ausi, bokgaitsedi ba le bararo, malomagwe le bontsalae. ULinda Miriam Bulani yintombi kaMbongeni Ngolo. uMbongeni ingunyana kaThemba noNozengazi. uThemba ingunyana kaNoni. uLinda nguMagadebe, uBhungani, Mthimkhulu. uMafuza Fulele njengelifu lemvula. uZikode, ompundu zincinci ungathi zingongiwa. Lihlube elihle elingafanelanga ukufa. Elithi xa libulawa lijike lithi yifa wena ntlanga ndini. Lala ngoxolo Mashiya, hlube elihle, robala kaKhotso. Ako haswe ke o sonolofatsa le bitlalena. Me ya rumele mangolo ya hao ya halala a tlo le melela. O ya ngwana Bruna Linda o lo kulutsidi di ontsotle. Gore o tle o ithabelele ba halale le ba hao ba mehla le mehla. Lo kupetwa le ka Kriste morena wa rona. Mela Maria. Ai le mona modimo ya matla otlhe ya biletse ngwana wa Bruna Linda Miriam Bulani ho wena o tloha fatsheng lena o busetsa mmele wa hae mobung
wena Pula Madiboho ya ba tla tsohang bafung o tla tsosa mmele ya rona e shwang gore re tle re tshwane le wa hae letlhotlhong ka baka lena re beha ngwanenwa wa borona pabalong ya morena a ka mamogele kgotsong ya hae mme a mo tlose ka tsatsi la bofelo. Tsamaya hantle.
amohelwe tafoleng ya mmuso wa hao a rapele morena hore rona ba utlwang bohloko ka baka la lefu la ngwana enwa wa rona ke fumane matshediso a tumelo ya rona le tshepong ya bophelong bo sa feleng a rapele morena ntata rona rana ka o hauhele ngwanana wa rona Linda a seka le ofisiwa ka baka la ditsagane ka takatso ya hae e ne e le go peta thato ya hao mme jwalo ka ha mona lefatsheng tumelo ya nnete e ne e mo kentse selekaneng sa bahalaledi mane le godimong lereko la hao le ke le mo kopanya le mapito a mangeloi le o kope jwalo ka Kriste morena bagolo ke gopa sefela e ra ntirong tsa sefela ke gopa bua ka mokhanselara ga le teng ola gore o le role mme o tla bala mo se o gopileng ka sona le rola le roleng mmong o ne la rara la morwa le la moya go galabelang Aluka khama yella balabela Mesiha sidiva Aluka khama yella balabela Mesiha sidiva Aluka khama yella Messi
Tata mula frasi. Otisa la kankonsa. Oh,